Hürmetli dostlar, Kurbangali abi Ahmerov bu balçıktan, timirden, taştan türlü şedevrlar işli. Mine biz onunla bugün konağa keldik. U meni seyir ziyaratda koşaldı. Şuna göre bilesim kiren. Ne için ziyaratda? Ne seçimiz bunda? Niye keldik biz bunda? Ne? Birinci ziratta bulmuyor, birinci benim işim bunda. Kilgeç avul başlığı ildakinden söz ne de dostlarına yoğurtları tekniklerge gereklidir. Ne temizlege şeyde ne işliyiz? Nerse bulalım o mozali anın totaşa Türbe. türbe. Nasıl ne? Birden uzun da kursettirge evet buldu. Ne o avuga yoğun kilgen kişi ne de selatın ne benim bu kadar gitmişke gittim. Haberim bulmuyor. Şunun için bunda şokkora ne deyip dedik. Şokkora uzun kursettirge. Sizin özünüzün selahatinizni şu ziyaratda ninde bolsa taş işlep tegizni kürsәттегез. Ziyaratta turu kildi. Buna söyleştik de avul başlığı bilen. Anası ziyaratta var degeç. Bir Şotland'a gideyim. No, ol başlığı bilen keldigiz indi munda, imi? Mana İldar abi Salahiyev. Munda nindi magna şu ziyaratda biz nişibisiz munda? Siz bilesiz mine bik motoruna aytdingiz. Bik seyir bulup gitti. Ziyaratga şakırdı Kurban abi dep. Şundan da kişini urun bize mi, urunni kişi bizi. Ne bu көп ғасырлы, şal tarihli avuluma mine şunday Allah Teala tarafından benim közektenimde berilgen salatli matur kişi bizning ne bu avulumuza qaytığına men bik şat qana түгел ул g'ururlik hissi bilen avulumuzning negizlenüwine 1240 yılda negizlene. Bu unda Qayyum Nasiri yazmalarında hem Hayrettin G'imadi hem başka alimlerinin hizmet işlerinde şagıla. Hem avulumuzning 775 yıllığına Kurban abi özünün salati anlawı bilen şol tarihi yetkar gasırlardan gasırlarga informatsiya alıp kelgen şol türbeni eski türbeni turguzup biz onu bilen her qarab getiribiz indi. Kileşek bugunga tarihi yetkar etip tapşırıga hem anar özünün көңіл жылысын berdi. Bu indi motor etip aytılganda tarixin bilgen, kileşegin bilgen degen sözge koyup kala. Mesela gittik mi, qarayız mı? Gittik var. Kameraga söylüyorum mu? Mana hozir biz ziyoratga kirib boramiz. Qaraymiz. Endi ishlar ishlangan. Mana shu şey bir narsa ishladingiz deymi? Mana endi ishlar boshqarildi so'ng nasıl ishladingiz? Siz bilasizmi? Mana bunda bütün başı şunday. Kurban abi bilen bunda kelip şundan da tarih bu bizning epitafik yazmalar tomlarda orun algan iş kabir taşımında bizim saklana. Bu nechanchi yilga bu? Bu 1878 yıllarga qarый. Hem mana bu kabir taşta şajara yazılgan. Bu şajarada temti Hatay babayga barıp tutaşa bu merhumning niye? Bu ovulni negiz salgan kishi endi. Nigiz salgan kishilarning naslini barıp tutaşa. Temti Qataydan kelgan Tatar. Hem Mullag'il babay Bulgardan kelgan, Bulgar kishisi. Şuna ko'ra mulla ili endi deb atalaydi. Mullag'il ili, mulla ili. Asarlar boşa mana shu mulla ilini aylangan. Hem mana bu Amada Kurban abi siz bunda nasıl yasadınız bunu? Nasıl yaşadınız bunda? Dört kaçmaktan nittik nigiz kozup düştük. Kiren igen aytıp. Anasını tutaştırdım Ukrayna'da. İşledim indi. Men elekten Bu kirpişlerini kurtardınız endi. kirpişten ya. Anın gümbesi de kirpişten işte ne kursan işte rahat ne. Kirpişten değil mi? Elektrik zamanlar arşivinde. Ortak asır Rim ne arşitekturası. Şun kuralım. Bu indi 19. asırgaymi? Aynen. Mana biz bunda tag'in bir epitafiyaga keldik. Bunisi nechanchi asırga bu? Narsa bu? Nindi tarixi var buning? bular endi bizning men aytgancha şol tarixiy fanniy ishlarda o'rin algan iki qabr toshi.
15-16 гасырларга карый торган һәм данлыклы, күренекле муллалар күмелгән. Мондан да аларның шәҗәрәсе язылган. Кемнәргә барып тоташа инде аларның теге? Безнең авылга нигез салучы Муллагыл бабай. Тәмте Хатайга. Монда инде сукмаклар күренә, кеше йөри ахры, әйме карапка теге. Иң Кызыксыналар тарих белән. кызык кына түгел, күренә бит, ширәм өстендә күренми, кар жаугачында кар эзләре керә. Кемгәдер кызык, кемгәдер уйлану, кемгәдер әле үрнәк. Менә бу без авылыбызда шундый Корбан абый белән, авылдашларым белән, матур кешеләрем белән шул тарихи истәлекләрне, ядкарларны саклап калу, киләчәк буынга тапшыру, инде ул изге бурыч. Һәм башкаларга да шул үрнәк, матур итеп ирешсен. Но бу битне күптәнге битне теге Иван Грозный заманыннан калган ташлар була бу. Әйе, ул Иван патша килгәнчегә кадәр күмелгән ташлар. Инде без хәзер Корбан Гали абыйның хуҗалыгына килеп җиттек. Күршесенә. 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 Бу сез ясаган булан боймы? Әйе, мен кум белән изеп эшләдем. Балчык белән изгән кебек. Кум белән цементны кушып, içinde арматура. Bu технологияны Жақындар килеп карыйк әле. карыйк. Менә инде булан. Бу цементтан эшләнгән инде. Сез менә каян алдыгыз? Бу күз алдыгызга китереп кенә ясадыгызмы? Или бер картинадан калдымы? Карадым теге фотографиялардан. Но буланың анатомиясе чок кына муйны алгар сузыла, сыйрныкы кебегрәк. Мен күтәрдем декоративнырак булсын дип. Гәүдәне дә чок кына ярак дикорак иттем. Ну бу озакрак сакланадыр да ул, озакрак. Саклана, цемент белән ком белән. Сез менә күршегезгә ясадыгыз инде. Әйе. Анан соң Молдавия белән Украинага барырга туры килгән иде. Анда үйләр бизәлә, искиткеч. Һәр йорт үзе произведение, һәрбер үзенчәлекле аерылып тора. Анда шулай матур диясылар үйләрен, әйме? Искиткеч, һәрбер үзенчәлекле, һәрбер матур бизей, колонналар, ниләр белән. Авыл белән шәһәрләрнең аермасы юк. Барганда мен Гагаузлар янына барган идем. Безнең кардәш болгар халкы икән. Алар Оғыз группасы булып чыкты. Анан соң авылларында аерып булмый шәһәр белән мен нинди бу авыл, нинди шәһәр, булар авыл ди. Мен бу нинди авыл, бу шәһәр диләр. Шуны күп аерма юк. Шуңа күрә менә бизәнешләр диләр, аларны игътибар итә. Ну безнең халыкның бойлыгы нирәк орнаментта бойрак. Аларда орнамент хәтле бой. Шуңа күрә фронтонда күршегә тәкъдим иттем, мен сиңа шундый эшлим дип. Монда сез эшләдегезме? Мен бит әле моны күрми торам. Мен баланана күрдем әле. Насына сез эшләдегез, әйме? Тоже цемент, içinde арматура. Бу теге татарча орнаментны. Татар орнамент, шигу орнамент. Карап. Матур булганмы? Менә без хәзер Корбан Гали абыйның хуҗалыгына килдек. Менә монда да өендә менә шундый матур бизәкләр. Үзегезгә ясадыгыз инде, Әйе, кеше күрсәтәм дип. Ни өчен дигәндә, кеше бер-берсен күреп эшли. Нишләп без Молдова белән Украинадан калышырга тиеш? Безнең тарихта бай, безнең культурада бай. Орнаментка килгәндә бигрәк тәскителек бай. Хәзер бит теге бик бизәргә дә бик тырышмыйлар дип әйтәм сән теге. Хәзер урбанизация нәрсәсе начар. Элек авылда халык авыр яшәсә дә агачка күңелен бирүсәгән, бизәгәннәр. Әле менә авылга мен элек килгән идем Совет дәврендә. Матур капкалар, матур коймалар, ни тора. Карыйсың бөтен yerдән колай. Күңелне культурадан ерак айта. Киләчәктә ул бетерә әгәр дә булай барса. Менә хуҗалыкка кердек. Менә безнең кашкала. Аждакамы бу? Әйе, аждака. Менә җайдак утыра. 14-нче гасыр татар җайдага. Мен киләчәктә шушына Буларны әсәр ясадыгыз, бу тимердәнме бу? Шул ком, цемент, киләчәктә мин нидән эшләргә уйлыйм. Шын зур биеклектә, аттында кеше зурлыгында, кеше эшендә шул нидә ни эшләргә исәпләп шушыны кабаттан. Бу безнең ата-бабаның балбала, баба диләр иде. Ниләрдә капчаклардан нидә калган ниләр. Яугир сугышчы кулында корал. Карый ата-бабаның мине. Бу бит инде нигә хәтле дигән. Арда чорна хәтле булган хәл.
Bu korap uylana. Bu toşsun boşun oyasqa egen kibir bolla siz özünüzü bitiresiz dedi kibir. Bizden urya bolabız bizim mirasımız yo'qola. Amında iki yuha yılan. Eğer siz iktibar etseniz men bu istеген şadım ne тоже için kuruşalar. Bunun ortadan şuva. Şuna göre aların bir bu alar yılan formasında. Bu meni işken var. Yuha kişi formasında bir gret oxatın kızını kıyafetine kiredi. Bu obraz. Şuna göre bu proporsiya bense çok kanattan zorakta. Neydi? Şulay. Ama namısın timirden aşağıdınız mı? Bu timir. Bu bilarda topulgan tenke. Tenkede bizim Ojdahanın iki boş neyde kuyruk yoğunda da. Ondan sonra автор художник кайтик рәссам харбысы өзінің үлесін кірді. Анда бір түрлі шәңген, Қозанда шәңген бір түрлі. Ondan sonra ornamentында ненде қобатларға керек ме? Тоянырға керек, yoңалыққа кіртірге керек. Көбірек қобатлана. Мұны бітіне тегі пышқы білән текесі бұл ма? Оғашның шекелі. Мұны нешкі іштәге керексің? Бұл шүкіп. Шүкіш, сандал. Бұл бітен бір реседі жоқ. Şunu böyle foya sadık değil mi? Masında fotoğrafını alıp sazdığımızda böyle kartinadan. Fotoğrafyadan değil. Kudüs'ü oprosu üzerinize giler. Mine o zaklar bir şey türlüsün işin. Doğru bir şey türlüsün. Ne için digende türlü obrazlar var. Kara kızarımdan indi. Sementtan işlengen, kumdan, mısın timirden, ojdaha, joydak. Hazır mında da tağında bir kızığı var. Kara kızarlar. Masa narsa indi, masa Bizim İslam dini olgunca bizim ota-babalarda көп ne bulgan, aytik iyeler, tıkırık iyesi, yurt iyesi, her birisi iyesi bulgan. Şuna göre bu bizim ali din olgunca katlı bulgan değil. Bu eğer de iktibar etseniz utra sonduk hazine. Hazinenin hocası bulmayı. Topkan kişi Ütürler, nitler. Ömür boyuna hazineni kumganlar, ömür boyuna etkenler. Bu hazine iyesi. İroniya bilen yılmayıp barıyor. Nesige kulu bilen boltaga vururlar. Hazinesinin birası kelmeyin mi anlayayım mı? Hazine bir koşanda bilmiyor. Şengiz Han'ın hazinesine katıl toplular. Topsalar ton kumeler de hayır zamanlar bekince. İkinciden yılan kuşirme mağnadan senin uzunun sorandan uzunu bulaşak. Şo kurani. Bu mağnalı neydi? Eyber. Kudüs eser borsa mağnalı istelikli borgat deyir. Her bir nersenin ornamentine elek nese bulga, ornament ol yozu. Ornamentini okuganlar. Bunlar nerse için? Bu kuyma oğanası mesela kadir item ele bu işi bitmeden mi? Kadir kuyam. Bu formlar. Nişap şu hatta tege şu hatta başvuru işleysiz mi? Şu hatta tege hizmet koyup işleysiz. Tege abişne bağına koyup mu ne? Gadi bağına. Bilesiniz ki nendedir kuş uzun soruyu işledik. Eğer de bulay buluşarga bulsa, birden kesim. Bu timirdeyle korala, betonda ol ikinci bulaşak. Mında ne? Şunda bu ona, mında kuyma. Ali bu ne? İş neyinde genelde. Masa sonduk bulayın değil mi? Ay sonduk bulay. Mında ali ornamentlar neyden? İşte timirden, anası kopkaşında neyden? Bu ne? Kabus. Kabızlık oldu şurayı. Bu şirendiler benim. Bu kopkanın neyi bula? Bir yok öyle şu bula. Yani şu bitmiyor mu da konatı, mu da kuyruğu, neyi bula? Masını doğru uzun yasadığız mı? O ağaçtan şunday divan mı bu? Bu kreslo mu bu nerse bu? Bu nersesinde bu nerse urundık mı? Miminde yıkılan da var. Mında rahatla bir kullandı bu. Bu sırtım okşarında kitap arayım. Korum kisigen topul. Bardım da tügün kisik nitip kranlar yollap. Kamızga tüyüp al koydum da işledim. Bunun ostunda da var iken mi? Bu işi, bu ali bu bir ağaç boğan indi bu. Bir ağaç ya. Bu iki tormakka iki yoka bürülünüp gitken neyine. Bu anın neyi de var yüzün kisigen. Şimdi de butak bulgan, nerse bulgan bilmiyorum. No ale
İşleyen yemin kobattan işim. Niçin diyende kubirde ortağırak detaylar var. Buna gerek mi desem. Buna bu mesele gerek mi? Şunu kuruyorum. Ne? Qara zamanın işinin üzerinde nindi motor ayırlar var, vizekler. Yok solgan. Bana şeşekler. Bu şkafında özü yasadılma. Hayır. Bu şkafın işlegende bir kızık buldu. Stenka indi bu. Hayır. Ne? Tığız bir bölmede yaşayma şoşun kokuyla. Ballar belekey. Üйтілі емішқа мен көбі соланы көрген бар, хотынары іштерге бермей. Мен хотын Аллаға шүкір андай қоршылықтар тудырып түзе. Анан соң жетмесе балалар емішқаны торшыйы. Ну, көп мәйтсең да аның мағынасы yok. Көбірақтың постельде қодалып нетіп кетейін. Шойтып нетіп. Ну, мұнда не, струбцин да yok, станок да yok, кулдар іштерге тұрып келді, бір котлаулы іш болды. Ну, мұна ұзақ ұшадығымсың ба? Uzak turikilden işin degende benim neler yok, цех yok, ne yok. İde şey ağır. Bana bizne kısırga gerek, strupsiyonlarga nege. Siz bunu tege oramda işlediniz mi? Dürüst aytganda. Yok, bana ide. Bana şunsa kızık, bana da kıska ve belekey bilmedi. Ya anda işin şüzmeseten bolar. Bu ağaçlarını koyan taptınız. Ağaç ne? Ağaç tavlayın dedi. Bu gadi ağaç tuğum sana bu? Bu ne saytık? Bizim yokta koragaylar ol ne? Norat. Bravo, nindi tege yurtasın bu. Bu tege dalada yaşauşlar için yasadığınız mı? Bu nerse bu? Babalarının yurtu bulayındı. Alar ilini de idel yurt ne deyip otağınlar. Yurttağı ayvırda yurt. Tege nege oşağın elik zamanlarda yaşagan. Bu teplitsa mı? Bu teplitsa. Teplitsini şöyle yasırga buldunuz indi. Kolga aytkan boşun içige olursun dep. Men de özüm de oylap turam eşek. Men olayım da kolgamdan soň уже iş barışında уже uly boş. Kelip şaga bolsaymy? Kelip şagayım. Ha, mana nechik bıkkan sana üstlerini. Тоже ne станок yok, ne yok viş. Bizde degende. Aha, so. Mana munda tagın bir kızıkkana bir şeday var. Masa nerse? Беседка, то тарча нәрсе деп айталар, bilmem. Yok iti uruna indi. Yok iti uruna. Nişap bunda tege salam bilen düşediniz bunun. Eybet beni olay. Komuşun tüjayarıyım. Komuş tabu kıyımında, su buyunda bir ağır. Bizim Boşkırstan'da... Elip komuş kubi, komuş yok mu su buyunda? Su buyundan olup koydu okuyum. Ben bir iş boşuna kirek görüntükende. Mana tüzürgeymi? Mana biz kamerın işine kirebiz. Mana oykiyim sola. İlk kırgan şekilde. Manda şunday neymi tege? Manda yaşarga bula? Biz yaşayıp zeytinle. Biz yapıyoruz manda zeytinle. İlesi. Kurban Galiba mana siz tege qachon boshladingiz bu evlar shug'ullanarga? Sizga narsa kerak bo'ldi bu tege? Mana ma'nosi narsada? Tege takkina bitunda shug'ullanib tege dilad o'sha shug'ullanasizmi? Yoki tege sizga u indirib ruhiy ozlik berami? Ул сұрауға табиғат жауап бере. Мына бар бір түрлі болықлар. Мен ойлаймын, ана кішігіне ол мәселе шұғыланы деп. Анаң мына өрші уақытында теге өзінің ақиреті балық үшін орнамент жасайды су түбінде. Шуңа көре ана мен шой деп айтырмын, ол нендедір үстен келе, ана айтып болды, ана оңатып болмай, нендедір іштейсі келе, өзіне те. Мына нешаптыр кімдір айтты, мына сен үй түзей бошлайсың да, сен андай яшай алмайсың, сен қортаясың, ойлайсың. Мен айтам, ол мүмкін түгіл, мен ағылы нышарға. Ол айтам, менеке болама, мен андай яшай, үйік маңсай не түгіл. Әгер әқар бір кіші өлі бошласа, менің ғұмырыма ғана есілі, бұл не түгіл. Анасы орхидея деген гүл бар. Мен армияда шоқта көп кітаплар оқыдым, өсімдіктер, хайвандар турында. Анда шунсы қызық. Бар бүйекні өзіне yoqunlaştırıp sirlekке әләштірір үшін өзін. Иіс, дәм, нектар бетінде. Бар өсімдіктер макеті, скульптур. Алар бол құртының нейін сіздер деге. Мына инесі. И шундай келіп отыра. Шой болғаш, ол сұрау мынан өзімеңе туған түгілі. Она көресің, кіші әгерді тортылайды, ол ішлей. Кіші іштейм деген екен, ол ішлей. Ол белгісіз әйбір. Сіз тегі яштан берлейінде маңа тіз тортыласыз ай бәлеке шоқта бірінші топыр көрдім скульптуру, рәсімдерге қорайым. Анасы мен нәрсе екен білмеймін, мен айттым, мен мастер болам. Прям хыял у меня сіңді.
Анан соң менин биздин жокто кортанилер кортани монда дева мен кортани Султановлар рәсем түшүгөн пишинде биткенде огартқандан соң да бизеклер эшлеп нелер эшлеп орнаментлер эшлеп әниде шулай кызында да келе әни де келе малайымның табиғаты yok әзмәс но тоже сәләте бар теләге юк шул шулай булгач бу табиғат Алла бирәтикме табиғатмы без күп нәрсәне белмибез аның белү дә кирәк түгел безне кемдер җитәкли әгәр дә мин эшлим икән, миңа кирәк